الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi ini mga palanggungan sing kami, alhamdulillah yan na nagbalik long tain sa hayasin ini kurinti long tasin samsil ko nagbalik alhamdulillah abe utag na antanim in pakaradyan na to pengajian dahil ini urun na to mulia waktu ini amin kabiaksan dahil sabsingkat ini kita niyo katantan tiap-tiap biak sinadlaw ini na palusukuan niya in tiap-tiap mahapon insyaallah subhanahu wa ta'ala abe ang waktu in pengajian na to yari kita niyo bulan Ramadan asawabit to in pengajian na tubihaon tungod pa perkala si Ramadan insyaallah taala dumog kita marayaw guru na to kalasan mayroon na ruwaygan kan Sheikh Khalid Abud pala tafadhal siya na to masbura. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, mahuli sanglit iban puji pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban salawat iban salam pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban masi-masi imbanda patungtong sin Allah subhanahu wa ta'ala inkatan manusia subay sila magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala simatan pagmabuka. Iban beta ang pagitan sin Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu mga bariman pagmabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala simatan kabuka kaniya iban ayaw kamu mikimatay buat malengkan halom kamu sin agama Islam. Iban tiawag desab kita sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga bariman in magmabuka sila pa Allah subhanahu wa ta'ala mga himumungan nila. Iban in Allah subhanahu wa ta'ala siya in makaparayaw sin kahalan sin kitaniw iban siya in Tuhan amuin mga ngampun sin katan pagdusahan sin kitaniw. Mapuas din ito mga amuin way nagbati laul dimungog sin parakala program ini tukbal namo in sa salam-salaman matukan yung katan amunain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yari na isang kita nyo nagbalik paamuin pangadyan sing kita nyo adapon in waktu na mo day di adlaw sabto mahapon waktu niya lisag 5 sambil pa maghrib adapon pagkabiya bulan Ramadan napinda siya tiyo simong paunahan ibansin tartiban sin piangadyan na to intag na kitab Umdatul Ahkam kitab Tahara biyayaon pagkabiya laong natubihan bulan puasa limakad kita niyo mari pa amuin pagyanon kitabus siyam tungod sin pagpuasa muna tiagnaan sin nagbaktol sin kitab di na ito nabihang pagbalik-balikan sa babini siya sabot na muna panagnaan sin amuin maudo sin kita niyo tiagnaan sin muallif laong na kitabus siyam
di kitabus siyam. Tiap-tiap kitab aun hababaan niya ni bab. Magkulang maglabi in hadis nasabot kitabus siyam labi katluan siya sa aun pa mga bab ha utan niya. Amuin kalabian sin pagpuasa, iban sin mga itikap, iban sin Lailatul Qadar, iban sin manunjoki paamuin hadis papag puasa sin kita niyo ha bulan Ramadan. Muna pagkasiyabot sin nagbaktul sin kitabus siyam, uno yung pag-ianong siyam, amo yung pagpuasa lawang tabihan pagtangka bang habahasa sin kita niyo magkulang maglawi. Yung pag-ianong siyam habahasa Arab lawang na al-kaf anishay wal imsak, amo in taagahan mo yung parakala yawn ibang tumangka ka rin kaniya. Uno yung pagtaga atawa pagtangka yato habahasa sin Arab atawa lang tamanjari habahasa tabang ka imyan tumangka manjari kaw amuin imyan tumangka kaw tumahan kaw hapagkaon, tumahan kaw hapag-inom, tumahan kaw hapaghinang atawa uno nga tahanan mo amuin tangkaan mo di mo hinangon in hinangyaon akan na aon dahil mga siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya inibukon manunjuki papagpuasa biya sin siyabot niya faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukalliman liyawma insiya. Imaksud sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ri atungod hi Maryam alayhas salam, Maryam amun inahi Isa. Imaksud di sin ayat hati niya timangka hi Maryam dahil nga pagbisara in sahid sin kabtangan kulang maglawi bangka imian magtangka uno na yung tangkaan mo ini habahasa sabab in pagyanong pagpuasa aun maksud niya habahasa aun maksud niya hasara haway pa di matong insara sin agama Islam aun pagyanong pagpuasa sa pagpuasa ha amuin hantang kabayaan sin tiap-tiap pakanya. Yato pagpuasa lang tahabahasa. Mangkayo may magpuasa, uno na yung puasahan mo, tangkaan mo, tumangka ka rin alam mo, di ako kumaon, di ako magbisara, di ako minum, di ako uno na. Amo yato magkulang maglawiin, pagyanon, pagtangka, amuin pagpuasa, habahasa, muna bahasa sin Arab, iban bahasa sin kita niyo, wang amuin habahasa sadya, dihilan nato maksud habahasa haluwa. Ang pagyanon pagpuasa asiyam fi haqiqati syar. Amuin uno in pagpuasa hakikat hamaksud sin syara. Amuin kabayaan sin nagsara biya na sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban sin rasul niya. Dihilan maksud sin mga ulama among pagyanong ta'rif, dihilan nila definition in pagyanong puasa, ini mataod dahil nga mga ulama, nagdihil definition, dugay-dugay sa maksud, amuray maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa nagdugay-dugay sadyay na mo in kabtangan. Dahil nga mga kabtangan sin ulama, amuin, dihilan nila maksud, in pagyanong pagpuasa, amo na lang na pagyanong imsakun maksus, min syaksin maksus fi zamanin maksus atawa an syai'in maksus fi zamanin maksus. Amo yato in dihilan maksud bang uno in pagyanon pagpuasa hakikat hamaksud kato sin syara amuin kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya. Muna law na imsakun maksus. Impagyanon imsakun maksus, imsak mu'tabar syar'an biniyati taqarrub ila Allah azza wa jal. Amo na in magtangka kaw hamaksud kabayaan sin syara haniyat mo amo in mag-ibadat kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mataod in magtangka amo in tumangka kaw yaon nga parakala aun tao di kumaon
di minum sa maksud niya bukun takarruban ila Allah atau bukun takarrub, bukun ta'abbud, bukun ibadat. Mamuasa siya, tumangka siya sabab sadya sinlong ta dumayaw in baran niya atau magpahabihayaon amuin magdayit atau ununo na maksud bukun kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag yanon di imsakun maksus law na huwa imsak mu'tabar syar'an amuin pagtangka kabayaan sin syara, pagtangka mo kabayaan sin syara sabab ang pagtangka ang pagpuasa di kabayaan sin syara sa hindi hakabayaan hadihilan maksud sin ulama amuin magtangka kau hakabayaan sin syara salta inniyat mo mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil masakop niya inamuin lang ta niya at tamiz. Hapag niya tini sin pagtangka mo, pagpuasa mo, ang pagyanon niya tamiz. Sabab mapinig mo rin bangkaw bunnal, magtangka, magpuasa, hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala, harwa para kala siya. Sumud siya, iniyat mo magpuasa, niyat fardu, iban sin niyat sunnah. Dahil ipagyanon lang na imsakun maksus, apanagnaan, amun imsak, mu'tabar syar'an binati takarrub, aun di marwa para kala, atin niya, inniyat, sumud dahil, amuin, mapinig mo inniyat, uno inniyatun mo, niyat fardu sin puasa, atawa niyat sunnat puasa. Amo natin din ang mga panagnaan. Long na min saksin maksus, unin pagyanon min saksin maksus, amo na lang na imsak an syahwa fil batan wa syahwa fil farj. In pagyanon min saksin maksus, amo na in pagtangka, pagpuasa sin tao ray hasahawat sintian niya, iban hasahawat sin amuin aurat niya. Tangkaan atin niya pagyanon di definition sin ulama min saksin maksus amuin magtangka ka magpuasa ka ray hasahawat sintian mo biya na sin pagkaon iban sin pag-inom, iban magtangka ka mamuasa ka ray hasahawat sin aurat mo. Inini siaksyan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pagtangka deng hasahawat sintian iban sin aurat long na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl. In maksud sin ayat fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Bang hari padumatong in waktu amuin kabayaan sin syara tumangka kau jari kaymo in amuin dulam mo in nafsu mo sahawat mo pagkaon iban sahawat sin aurat mo. Amatin lawan sin ayat fakulu washrabu manjari kau kumaon haway pa in waktu amuin tiutat kaymo sin syara tumangka. Amatin hati niya in pagyanon di mafhum mukhalafa sin ayat amuin mafhum mukhalafa sin ayat amuin pagyanon sin Allahu subhanahu wa ta'ala ayat niya fakulu washrabu sambil pa kahinapusan ni akan nasyabot paharuway ayat long na amuin syahwat sin aurat long na sin Allah subhanahu wa ta'ala farman niya uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ini syabot desab sin Allah subhanahu wa ta'ala hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala imagsuok imagtiaon haruman sin Ramadan hari pa dumatong inamuin fajar sadik. Amatin kamaksuran sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in pagyanon min saksin maksus amuin magtangka ka magpuasa ka ring sahawat sintian mo iban sahawat sin aurat mo hiyam buok sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis niya kullu amal ibni adam lah al-hasanatu bi ashri amsalha illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u ta'amahu wa sharabahu min ajli yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli.
imaksud sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in shahid atawa in shahid sin saksi piag dalil nato di amo in pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in katan hinang sin anak apo Adam kaniyara magbalik at matupa taghinang law na alhasanatu bi ashri amsalha in tiap-tiap hambu karayawan ganda sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa lipatun makhangpo illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi amura in puasa in amo in tunguran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat tumungbas atawa gumanta sin pahala sin karayawan sin mga sila amo in nagpupuasa hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imaksud amo in aginato piuno sin Allah subhanahu wa ta'ala hiambuuk in ayat 2 pakulu wasrabu iban sin uhilla lakum laylatas siyami rafasu ila nisaikum sambil pakahinapusan niya hiambuuk sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis amun ta'rifan sin ulama min syakhsin maksus amun magtangka kau asahawat sin tiyan mo iban sin aurat mo law na kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Piasaran niya wala niya amo intiyali innapsu niya papagkaon ibang papag-inom ibang amo in sumuk paasawa niya hakal na kulang na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yato yung pagyanon sin Allah sin mga ulama amo in min syaksin maksus amo in daing ha mga tao amo in tiyogila tuod sin sara bangis yung pagyanon magtangka daing nga sahawat sin tiyan iwan sin sahawat sin aurat pag-ubos yung patanpa sin ta'rif niya fi zamanin maksus imaksud sin zaman maksus law na min tulu'il fajr sadiq ila ghurubis syams in waktu sinamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpuasa hawakto niya amuin tumagna siya daing hapajar sadiq sambil pagurub asyam sambil amuin lumugum in matasuka daing nga sabi at kusiyambut di pajar sadiq bang aun sadiq aun kadib hati niya impajar makarwa siya gumwa aun pajar hati niya pagyanong kadib aun pajar sadiq in pajar sadiq pagyanun amuna in sumud na in waktu subuh ada pun in pajar kadib amu in di pa sumudin waktu subuh wala pa kita kaya wajiban tumunay sin amuin pagsambahayan amu yatin pagyanun si mga ulama lang na fi zamanin maksus aun tuud waktu amu in kanto kabayaan sin sara in waktu kabayaan sin sara amu in magtumangka kita mamuasa kita daing haamuin in pagpuasa takal na sin Allah subhanahu wa ta'ala daing haamuin muasa kita tangkaan ta in sahawat ta sahawat sin tiyan ta iban sin sahawat sin aurat ta tumagna siya daing hakawa sin fajar sadiq sambil paamuin lumugum in matasuwa ha ayat siyaksian sin Allah subhanahu wa ta'ala fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal layl manjari kita kumahon daing haamuin atawa minum sambil amuin sumud na in fajar sadi kamo itong pagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala daing ha mga dihilan daysab laong na amuin ta'rifan sin mga ulama hambuk din ang mga ta'rif nila amin law na al-imsak anil akli wasyurbi wasairul mufattirat ma'an niya min tulu'il fajr sadiq ila ghurubis syams dihilan sin mga ulama daysab ini hambuk din ang mga ta'rif definition uno imaksud sin pagyanong pagpuasa
amuin pagpuasa kabayaan sin atulan sin sara. Amo na lang nin tumangka kaw. Dahil hapagkaon, iwan sin pag-inom. Atawa, hakatan uno-uno na makabatal, siyabot sin sara. Tumangka kaw, dahil hapagkaon. Hapag-inom, iwan hakatan uno-uno na makababatal sin puasa, makalarak sin puasa, amuin siyabot sin sara, ma'an niya, min tulu'il fajr sadiq ila ghurubis syams. Dahil nga sabiat to, subay ray sab kalagyan in niyat mo. Amo in niyat mo asakaw sin adlaw yaon, in niyat mo in waktu niya hari pa sumud in pagyanong fajar, amo in waktu subo hakabiaksan sin kita. Amo ating pagyanong si mga hambuk dahil nga mga ta'rifan day sab. Dahil nga mga ta'rif niya lang na alim sa kanil mufattirat ma'an niya. Ining kahaw po sin ta'rif. Amo in tumangka kaw mamuasa kaw tangkaan mo inday hakatan uno makababatal sin pagpuasa salta kalagihan day sa niyat salta amo in iban niyat mo tumangka kaw singkatan uno patangkaan kay mao makababatal sin pagpuasa salta iban niyat mo ato min tulu'il fajr ila ghurubis syams day nga amo in kasud sin fajar sambil paamuin lumugong na in matasuwa. Amo na ito magkulang maglabi in amuin uno in pagyanon pagpuasa. Bihaon na pinda tiyo in tarika na ito mag sarasin kitab biya siyot siya biyan hopo biya nakaw na ito mataod turin namun pagsaboton sin kitab sambil biya malukay kita niyo nakaig dahil hambuk parakala bihayaon pabiskay-biskayon na ito in amuin pag sarasin kita basal dahil insyaallah bang onda waktu balikan na to dahil ni magbalikin amuin para kala ini tumtumon na to mga palanggungan haaka may Islam in pagpuasa siyara siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala in nagsara kaniya in dalil amuin kiya sara siya bunnal tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala kato muna dahil ha Quran iban sin sunnat iban sin ijma kaya paghambukan sin kata muslim in puasa wajib hakatan muslim dahil ha Quran ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba ay purida tiyawag kita niyo mga amuin nagpaparat sa pa Allah subhanahu wa ta'ala bunnal tuod wajib piardo kaniyo in pagpuasa hawulan Ramadan. Dahil mga sunna, hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khams. Piatindog in agama Islam halima rukun parakala, halima parakala. Nasabot dahil mga limayat to, amuna in pagpuasa hawulan Ramadan. Pagpuasa hawulan Ramadan. Ini mataod din mga sunnat atawa kitab na mayta manunjo Quran manunjo in pagpuasa wajib kato tanyo iban in sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam mataod din na mayta in puasa tarutanto wajib kato tanyo iban kaya paghambuukan sin Muslim dahil hazaman sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil pa tikmil zaman na tubihayaon in pagpuasa wajib siya hatiap-tiap Muslim in pagpuasa wajib siya hatiap-tiap Muslim isiyo-siyo in imyan bukun wajib in pagpuasa inyan makawa siya dahil hadaira sing ka-Islam matu padaira sing kakupulan dahil nasabiat to in puasa ini wajib ha tiap-tiap Muslim akil balik iban ang dasurot isyun kawajiban sin pagpuasa sa buton nato bisan dakuman labayan in puasa wajib pardo piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala kaano piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala in puasa kaya baita piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala
in puasa ha ikarwa tahun puas sin kapag hijra sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam habulan Syawal. Magkulang maglabi sambil nawapat Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakapuasa siya puas sin kapardo ha hikarwa tahun sin hijra nakapuasa in Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyam tahun magkulang maglabi. Iban in kamatauran sin amuin taud sin adlaw kaya puasahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatiap-tiap tahun kauhaan tagsiyam adlaw in kamaumuhan amuin nahinang kaya puasahan sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In pagpuasa ini nabahagi siya nagdua. In pagpuasa nabahagi siya nagdua. Aun pagyanon pagpuasa pardo, aun pagyanon pagpuasa tataw atau sunnah. Muna in pagpuasa mo pagyanon pardo, puasa wajib nabahagi siya sa nagtu. In puasa muna nabahagi siya nagdua. Puasa wajib pardo kato taniyo. Iban puasa sunnat amuin pagdulumba-lumbaan si mga sila beriman. Muna amuin tibayhuan sin puasa piardo kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in puasa habulan Ramadan katluan adlaw atau kauhan tagsiyam. Muna rin ang mga puasa amuin piardo kato taniyo sin sara amuna in pagpuasa habulan Ramadan. Ikarwa niya amuna in pagpuasa kaparat. Mga pagpuasa kaparat amuin mga sila nakalanggal atulan sara pag-ubos in banda kanila sin sara in makaubat atau makakanti atau makaampun makamaap kanila amu isuway sila mamuasa pila-pila ng tiyutat sin sara. Pag-ubos ng mga puasa amuin piardo kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ha tibayhuan sin puasa amuin pardo iban sin sunnat. Dahil nga mga piardo kato taniyo amunin saum an-nadar amuin bangkaw na katungga mamuasa wajib kay mo puasahon in puasa amuin kaya tunggaan mo yato di ato manjari amuin di mo puasahan siya amu yato inday nga mga amuin puasa piardo kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala muna wajib hapag puasa amuna in puasa habulan Ramadan iban puasa kaparat atau kiparat atau puasa amuin tungga na kanadar ko mamuasa inya wajib kau suway mo puasahon in tiunggaan mo yato puasa. In amuin puasa tatawo atau kan sunnat nabahagi day sabsiya. Aun puasa sunnat amuin hangkatahon da siya pagbalik-balikan biya na si mga puasa Yaum Ashura atau Yaum Arafah inyan dengan mga puasa sunnat amuin hangkatahon da pagbalik-balikan makaminsan. Aun isa puasa sunnat laun na min kulli Jum'ah amuin tiap-tiap hangkapito yaun pagbalik-balikan mo siya biya na sin puasa haadlaw Isnin iban hadlaw Amis. Ini nila nga mga puasa amuin pituhan in lihot niya. Aun day nga mga puasa in lihot niya amun siyunat kato ini nga mga puasa amun siyunat kato hangkabulan biulanan in lihot niya. Biya na sin mga magpuasa kaw tuadlaw tiap-tiap bulan atawa amun pagpuasa pag anon ayyamul bid day nga hangputag to kasuwangan sin tiap-tiap bulan hangputag upat kasuwangan hangputag 5 kasuwangan. Amu yato inday nga mga puasa sunnat. Iban jari kay mo mamuasa amuin yaum ba'da yaum
Amuya to insyabot sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagpuasa sin Nabiullah nato Daud. Dahil nga mga amuin afdal sa rayaw-rayaw, amuin sampul na sin pagpuasa sunnat, amuin pagpuasa sin Nabiullah Daud, biantog sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, haparakala yaon. Biadi din pagpuasa sin Nabiullah nato Daud, haparakala sunnat. Siyabot sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagpuasa niya, amuin muasa hangkaadlaw, muka hangkaadlaw. Hati niya, puasa bihayaw pagkonsum bukon, pagkun isa puasa na isa, paghato bukon, sambil pa bihato yung pagpuasa, ha katagahan sin tahon. Dahil nga sa bihato, biantog in Nabiullah nato Daud, sin pagpuasa niya, sunnat, habihato in hantang niya. Mari kita niyo paamuin hisiyo in kaya wajiban magpuasa. Aun surut wujubus siyam Ramadan. Aun pag-anong surut sin hisiyo in kaya wajiban magpuasa ha bulan Ramadan. In kita niyo aun surut, aun rukun, aun wajib, aun sunnah. In parakala ini dugay-dugay in mafhum niya asyara. In surut pagyanon hawa siya sinhinang. Ada punin rukun halawm sinhinang, wajib halawm sinhinang, in sunnat halawm sinhinang. Sa aun ini makna niya pakanya. In pagyanon surut hawa siya sinhinang. Sa di man jari in hinang yaon bangwayro nin surut. Sa bangunahin ang insurut, manjari kau dihimi ng sinhinang yaon, basta kau nakahinang sinsurut. Dahil nga mga misal niya makampal pag hinang sin kita niyo adlaw-adlaw atong sinsurut, asupay atawa syarat, asupay kay ngatan nato in pagyanong syarat atawa jam surut, unin maksud atawa unin paida niya. In paida sin syarat, biya sin paghinangon nato adlaw-adlaw mag-ayil. Maana niya supaya nato kapahaman. Sababi maana sin syarat, manjari mo hinangon nin syarat, misang kau di himinang sin syaratan. Sa di kau manjari himinang sin syaratan, bang wayroon syarat doon kay mo. Biya sin sa pantun law na amuin mag-ayil kau. In mag-ayil, manjari kau mag-ayil, isang kau rin magsambahayan. Sa di kau manjari sumambahayang bang mayroon ayil. Amo yung makna sin syarat. Manjari kau mag-ayil, atau mag-ayil kau, sa di kau magsambahayang. Sa di kau manjari sumambahayang bang mayroon ayil mo. Amo yung dagbusan sin syarat. Ada pun in rukun, amo in halawm sin hinang, bang mayroon doon in rukun, katawa katinggalan mo in rukun, di mo mahinang in rukun, malarakin hinang. Demikian in wajib, in sunnah, tininyalaw hinang. Amuya to in pagbiddaan niya. In wajib, bang mo katinggalan, at niya, pag-anon wajib, bang mo na hinang, aong karayawan mo, bang mo way na hinang, aong kangian mo, ikab, amo in punishment dahil Allah subhanahu wa ta'ala, demikian in sunnat, in himinang ang karayawan niya, in timinggal kaniya, wayron dasa niya, amo yatim maksum sinsara, hamanga amo in istilahat, siyabot na tuyat to. Dahil nga mga surut, atawa syarat, hisiwin kaya wajiban magpuasa, muna-muna in siya, subay siya Muslim, at niya ang ka-Islam doon kaniya. Mang siya Muslim, kaya wajiban siya magpuasa. Dahil nga sabiat to, in tiap-tiap Muslim, kaya wajiban katan magpuasa. Pag-ubos al-bulog, amuin akil balig na siya. Akil balig na siya. In usog naman, iban sin babay. Bang siya akil balig na, inyat wajib na kaniya magpuasa. In alamat sin akil balig, hausog, inyan siyab din ang mga masabot na tumaniw-tiyo,
amuin ihtilam, manakainop na siya bihan. Manakainop, takainop amuin aun syahawat niya bihan, sumudin syahawat, atawa mabuti numul niya pahangkot tag 5 tahun, atawa amuin siya yaon maingat na siya minig hababa ilong ta inyong babae malingkat inyong bukon yato manjari sumudin yato hababa isab amuin lang tamuna muna mabutin umul pa hangputag 5 iban lagi amuin dumatong na in waktu ipagbubulan kaniya amu yato magkulang maglabi inday nga mga amuin alamat sin akilbalig aun alamat magsaw in usog iban si babae atawa babae sa jatartanto atawa hausog ga jatartanto dahil ang alamat sin akilbalig magsaw in usog iban si babae amo na in tubuan sila biya amun haalupan nila yaon buhok bihan atawa yung babae amun dumatong na in bulanan nila pagbulan pagduon na sila magsawi sa blong tabihan usugi mabay ang mabutin umul nila atawa manakainop ini mag dumatuha usog dumatuha babae ama tumagkulang maglawin dahil mga alamat sin pagyanon maakilbalig na in tao iban dahil mga syarat niya amuin suwayroon kanin akkal aun akkal niya aun akkal sin tao yan bukun siya amuin tabi ayaw dupang sa kabin dupang wala kya wajiban imbukun akilbalig way kya wajiban indupang way kya wajiban itaw takakal kya wajiban pagubos din ang mga syarat niya as-siha subay marayaw in pamaranan sin tao bukun amun takasakit siya sabab bang siya takasakit bukun marayaw in baran niya wala siya kya wajiban magpuasa siya takasakit in sakit nabahagi siya nagdua aw pagyanong sakit yurja buruhu aw pagyanong sakit yurja buruhu aw pagyanong sakit muna dahil nga mga tibayon sa sakit amuin sambat simbiyaw aw pag-asa lang nakaulian amuin makaway ta induktor amuin siya pa magpa-check up kaw induktor yaw doktor kapangandulan kapag amanatan ay mumungan niya iban ha desisyon niya laong na yung sakit yan kaulian dakaw inyat tuhati niya hawak tu yaon wala ka kaya wajiban magpuasa sa magganti ka adlaw ruwain aong pagyan mong sakit amuin layo jabor uho amuin na-declare na si doktor amuin doktor kapangandulan hay mumungan haamanat hakatan ha desisyon ha ilmo niya imyan siya lang na sakit yan wayron na pag-asa kaulian na niyan wala na kaya wajiban kanya mamuasa salta suway siya magpidya hatiap-tiap adlaw sinamuin kaya tinggalan niya dahil nga mga amuin lang tabihan syarat sin hisiu in kaya wajiban magpuasa amuin pag-iano al-iqama subay kaw amuin tutog sa buhaw mo kung ka musafir sabi musafir wala kaya wajiban magpuasa ininilay nga mga syarat bang hisiu in kaya wajiban magpuasa suway kaw bukun kaw nagtutulak-tulak atawa bukun kaw sabo timutulak bang kaw nakatulak atawa timutulak ka wala na kaw kaya wajiban magpuasa sa isiu in tao amuin wala nakaig dun hawla niya inyat to kaya wajiban siya kataan magpuasa sinamuin puasa pero do kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala tungtumun na to mga palangungan na agama Islam in puasa ini dahil nga mga rukun sin agamatan ng Islam rukun sin agamatan ng Islam hisiu in timinggal sin pagpuasa liarak niya in rukun sin agaman niya dahil nga sabi ito nasabot na to in rukun halawm siya sin hinang bang hikari mo pa ibarat sin ka-Islam halawm siya sin ka-Islam in pag-iano na mo in rukun halawm siya sin ka-Islam yari na in rukun halawm nakasun na kaw paamo in rukun Islam 5 bang mo inigan hambu nalarak in rukun dahil nga sabi ato in
amuin timinggal sin pagpuasa liarak niya indukon sin agaman niya. Impangasuray ni biyadin na yung mga sila kafir atawa bukon Muslim. Uno, kaya wajiban sila magpuasa atawa wayroon. In kafir aun dua kabayaan panawag-tawag sinsara doon kanila. Amun pagyanon lang na khitab at taklif wa khitab al-ada. In mga sila amun kafir in wajib kanila dahil hindi sila amun pagyanon khitab at taklif. Amun tawakon nato sila amuin baitaan sin inyan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya wajiban sila tumunay sin parakala yaun adapun in pagyano namuin khitabul ada amuin tumunay sila sin pagpuasa inyat to atinya wala pa sila kaya wajiban sin pagpuasa bang sila di makasud pa amuin pag-ubos kaya baitaan ta sinang pagsud nila pagka-Islam amon yung pagsaksi pagkatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kafir asubuhon da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala aun darusan nila raydi bisan sila amuin wayroon namuas ataw wayroon sila namuasa bistahon da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun ayat si abot sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasuli. In sabab amuin way kiyatayma sin amunin maksud sin ayat in sabab wayrun kiyatayma in mga napaka nila atau mga zakat nila sarak kanila di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in sila nagkukur pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya. In mafhum mukhalafa atawain lawan sin ayat bang sadya sila amuin nagparat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban rasul niya tayo maunda sarak kanila atawain napaka nila atawain zakat nila tayo maunda sin Allah subhanahu wa ta'ala sa innaka pagang sadya amuin pagkupur nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun yung maana sa ukat na sila way kaya wajiban di sila asubo na tawali di sila hisabon sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya sura sila sin Allah subhanahu wa ta'ala wang may ta sila yaun na halawon sin apinal ka jahannam. Yung mga sila nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala yasuhu sila, asuhu na sila Allah subhanahu wa ta'ala bang may ta sila nakatilakbo maun palaw apinal ka jahannam. Unin agisin mga yaon mga sila nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala law na ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wayrun kami timunay sin pagsambahayang namo hawakto dito pa kami adunya wayrun kami nagsambahayang atawa nagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hasabab sin pagtinggal nila sin sabahayang siksa da sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat to in kafir amuin mga sila nagkukupuro pa Allah subhanahu wa ta'ala wala sila kaya wajiban muna amuin wujub atini al-ada amuin wajib tumunay sila himinang sila sin pagpuasa long ta atawa sin sambahayang atawa sin paghaji sa muna amuin kaya wajib kanila amuin sumud muna sila pa taklif amuin pa maksud kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa pa intran sin Islam biya na sinamuin sumaksi sila pa katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin paamuin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahinapusan Rasul iban Nabi naraak sin Allah
subhanahu wa ta'ala. Aun dahil nga mga amuin pag-ianong surut si pag-ianong taklif. Amuin surut atawa syarat sin pag-ianong taklif. Hisiyo inamuin kiawajiban atawa natawag sin syara magtag-ipon matukan niya atawa asuhon sin syara sin amuin mga uno-uno in syara sin Allah subhanahu wa ta'ala kabayaan dia akan natawaliangan halawm sin syara kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga mga syarat sinamin hisiyo in kiawajiban himinang tumunay sin dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala lumayo sin liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga mga muna-muna law na kafir aslam amuin kafir ubus nag-muslim siya yato kiawajiban na siya himinang sin kataan dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala lumayo timinggal sin kataan liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga syarat niya lang nasabiyon balaw amuin bata-bata sibi-sibi na akil balig siya inyan kiawajiban siya himinang sin kataan dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala timinggal sin kataan liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga syarat niya lang na majnun afaq amuin dupang nakasayo na siya. Dahil nga sabi at tusyusin bakas na rupang sabi nakasayo siya nagbalik kiawajiban siya magbalik tumunay sin kataan dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala lumayo sin kataan amuin liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tungtung na ito mga palanguan ha kama Islam in puasa dahil nga mga rukun sa lagu-lagu sin aramatan Islam. Dahil nga sabiat to mabaya kami sumabot dahil nga mga manyo tiyo kalabbian sin puasa ini bang mayta amuin wiyajib piardo kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga kalabbian atawa darajat sin pagpuasa kalabbian niya kalagguan sin pagpuasa in puasa ini dahil nga mga kalabbian niya kalabbian sin puasa muna-muna hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala in puasa dahil nga mga rukun sin Islam sa taas-taas iban sa lagu-lagu hinang ini sin Allah subhanahu wa ta'ala rukun sin Islam sa taas-taas iban sa lagu-lagu iban matampal kato tanyo kataan in puasa hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala rukun sin aramatan Islam di manjarini in tiap-tiap den kato tanyo tuminggal sin rukun ini tiap-tiap kataan rukun sin arama Islam in karayawan amuin siya butsin Allah subhanahu wa ta'ala ray doon atawa in tao himinang kaniya malaggo in karayawan hirihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan hisiyo-siyo isab inamu intiminggal simulang wala himinang sin rukun yaun inyatto malaggo day sabtuod in amu in siksa kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap malaggo in tiyataka makarayawan siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ay kita ni mag-ula-ula in kangian hatiminggal sinamu in hinangyaon malaggo day sabing kangian niya pa Allah subhanahu wa ta'ala in saksi hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa halawm pagpuasa habulan Ramadan atawa saksi in puasa ini rin mga rukun sin akamatan Islam amuna in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin amu in piati duglaw nin akama Islam ha 5 rukun muna-muna amuna in pagsahadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya iban amuna in sambahayan iban sin zakat iban sin puasa iban sin amu in paghaji wala ko nasabot ha panagnaan in muallif atawakan nagbaktol sin kitab tiartib niya in pagbutang sin amuin kitabus siyam pag-ubos sin kitabus zakat sabab aun din nga mga mabay akan na ni sabuton namo
Aw dahil nga mga ulama, hapagtartib, piyauna nila in kitabul hajj, dahil nga kitabus siyam. Biya na sinamuin tartiban hi Imam Bukhari, rahimahullah, nakauna in zakat, pag-ubos hajj, pag-ubos amuin siyam. Dahil nga mga sabab, aun sabab siyabot Imam Bukhari, akan na muna sabuton dahil ni sabab hapagtartib sin rukun Islam 5 atawa pagtartib simbab hapagbutang sin mga ulama, aun dahil nga mga ulama biya na kan Imam Bukhari rahimahullah in kitabus siyam piyahuli niya dahil nga kitabul hajj. Ada po ni muallif amoy nagbaktol sin kitab Abdul Ghani al-Maqdisi, piyauna niya in kitabus siyam dahil nga kitabul hajj, pag-ubos sin kitabuz zaka, taas siyan amuin pag-upi pangupi niya hadis Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khams, bunyal Islam ala khams, piatidum in agama Islam halima rukun, halima parakala, amun yung pagsahadat, ibang pagsamahayang, pagzakat, pagpuasa, paghaji. Dahil nga sabiat to, ibang din nga mga hati ko ba, kita si muallif, piyauna niya in amuin kitabus siyam, dahil nga kitabul hajj, sabab in kitabul hajj, makaminsanda hakabuhi sing kita niyo pagbalik-balikan. Makaminsanda halugay sing kita niyo kabuhi hakabuhi sing kita niyo amuin wajib ka to tanim paghaji. Dahil nga sabiat to, duha ing siya iban sinamuin pagpuasa. In pagpuasa, labi siya rin hapaghaji in pagjato niya. Sabab in pagjato sin pagpuasa, tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun inamuin pagpuasa kaya wajiban kita niyo. Duha ing ding sin paghaji, in paghaji halugay sinamuin kabuhi in kaya wajiban kita niyo tumunay sin paghaji. Ada po ning pagpuasa tiap-tiap tahun kaya wajiban kita niyo magpuasa. Dahil nga sabiat to, hapagjato duha in paghaji iban sin pagpuasa. Sabab in pagpuasa tiap-tiap tahun iban darang pagbalik-balikan. Muna-muna in puasa wajib tiap-tiap tahun. Ada po ning paghaji kalugay sinamuin kabuhi sin kita niyo, maka minsan da kita niyo kaya wajiban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat ko in nagbaktol sin kitab Abdul Ghani al-Maqdisi, amuin biutang niya, piyauna niya in tartiban sin kitabus siyam, biya sin pagtartib sin hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, bunyal Islam ala khams, sambil paka inapusan niya. Demikian dahil nga mga amuin kalabyan sin pagpuasa sin bulan ini, bulan Ramadan. In bulan Ramadan atau in pagpuasa sin kita niyo pini sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga mga abdal waktu. Dahil nga mga abdal waktu pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung bulan ini. Atau abdal bulan amo na yung bulan Ramadan. In bulan ini piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin waktu ini piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga kaibanan waktu. Nasabot yan na ayat, hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang uno ing kalagguan sin bulan Ramadan, iban sin mga amuin waktu ha bulan Ramadan, betan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga mga amuin sa lagu-lagu waktu kasabo ng bulan Ramadan, amo na in Laylatul Qadr. Siabutan na ayat Suratul Qadr sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban yan doon na naging Quran. Iban mataod pa mga amuin siaksian sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin Rasul niya hatungod in bulan Ramadan labi abdal, labi malaggo pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga kaibanan bulan. Dahil nga sabiat to in pagpuasa ha bulan Ramadan atau dahil nga mga kalabyan sin bulan ini biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga mga sarayaw-rayaw bulan, sarayaw-rayaw waktu. Dahil nga mga kalabyan sin bulan ini hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-ibadat doon kaniya
amuin sikreto sin tiap-tiap ipon patag ipon kaniya. Ati niya anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu sirran bainahu wa bainal abdi la ya'lamuhu ahad. In pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala atau ang pagpuasa sa bulan ini hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-ibadat yan amuin rahasya sin ipon niya amuin timunay sin pag-ipon pag-ibadat matukan niya iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun nasabot na to hadis kaina wa ana ajizibi Allah subhanahu wa ta'ala ratud in tuput tunggal makaingat tumungbas sin karayawan ha bulan puasa ini atau ha siu taon na muasa ha bulan puasa ini rahasya sin ipon iban sin tag-ipon amuna in pagpuasa ha bulan Ramadan. Dahil nga mga kalabyan sin bulan Ramadan atau pagpuasa ha bulan Ramadan hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa ini amuin hipagaampun sin dosa sin kita ni manusia iban hipagpapapasin dosa. Hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala in bulan ini hipagaampun sin dosa iban hipagpapapasin dosa. Ha kabtangan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isiu-siu inna muasa den kato taniyo karna sin iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban karna sin pagparat saya niya aun tuud tungbas tiyatara masin Allah subhanahu wa ta'ala doon kaniya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in paldusahan niya. Dahil nga sabihat to in pagpuasa ini dahil nga mga kalabyan niya amuin ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in paldusahan sin manusia iban papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala in paldusahan sin manusia. Maray kay napusan sa buton ko mataod pa ini hado kayong waktu na bunal tuod dahil nga mga kalabyan sin puasa in puasa ini mahinang dan sin hisiusin na muasa pasulwa. Mahinang dan sin hisiusin na muasa palong sin sulwa. Hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila sumud na in bulan Ramadan ukabun na in lawang sin sulwa. Dahil nga sa to in Ramadan mahinang nato dan palawm sin sulwa. Mahinang nato dan palawm sinamuin sulwa sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin iya angot-angot singkatan iya angan-angan singkatan biag mumuhut-muhutan singkatan amuin sulwa mala aynun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. In sulwa kahaupuan sin sifat sin sulwa mala aynun ra'at wayrum pabakas kita sin manusia wala udunun samiat wayrum pabakas diungog sin manusia amun siu-siu kita atawa siu-siu kaniya diungog niya bihay nin dagbus kunyat katan sin bihay ta buko na mo katan wala khatara ala qalbi bashar wayrum pa simud paangan-angan jantung sin manusia bang biadi nin lingkat dayaw sin sulwa. Allah subhanahu wa ta'ala ray makahati kaniya. Dahil nga sabiat to miabot na yung waktu awan pa mga tiyo-tiyo sa buton namo at tungkol sinamuin kalabyan sa buton Ramadan bihaon in pagsara namo sinamuin kitab ini bisan wala na kiarihil in kapatut sin maniyo tiyo maksud si muallif bisa biya na bilang nag-uus-us na bukod na biya sin nakaw na biya kiarihilan na to tiyo-tiyo waktu bihan mga maksud si muallif halawon sin kitab niya bihayaon biya lang ta ruusul aklam ada sa batin Arab amuin pagano nila auna-una na sin amun ballpen niya ubang man biya ikasulat bihan na mahuli pagbalikan na to dakuman dahil ito na sa dyan tugtuban magmaap ka ng katamang o mga kaptangan namo amuin wala imamu inyat to dahil sadya kamu atawa rin hasaytan bang sa pa makaptangan ng imamu
inyat tubaha tawfiq sinallahu subhanahu wa ta'ala mahuli wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.